dalk is die rede hoekom ons sukkel om vir God raak te sien, omdat ons vir God op die verkeerde plekke soek. Vir ons dalk in spanning wag om God raak te sien in hierdie groot oomblik, God wat uit die lug uitkom met 'n brullende stem en alles in een oomblik regryk, dalk kan ons al klaar iets van God raak sien in die eenvoudige woorde van pay it forward. In dade, aksies, gedrag, optrede. Sien, want hierdie raadsplan van God waarvan ons hoor in vanaand se teks in Psalm 33, dit is nog teenwoordig in die hier en nou. Dit het bestaan van geslag tot geslag en dit sal nog bestaan van hierdie geslag tot die volgende en die volgende. Want God se troue liefde is die einste ding wat hierdie plan laat voortgaan. Hierdie plan van geregtigheid, plan van hoop, van vrede, van liefde. En dit leef voort want dit gaan verder as net wat God doen. Dit gaan verder as net wat God doen. Dit gaan verder as net hoop dat God eendag iets gaan doen. Dit gaan oor God se mense. Want ek en jy is die plan.